Alay, tu na hiyan kabulari ni Londo sa nina Vespa Fashion Factory Grand Finale function host tu turo oma. Enge pur do bokem. Pur thau boxi pur deu boxi vela ni. Ito program kalpui dan tur lang pui misil them. An mani han duan san ron ne mo chu kai shwai deu to pani mai show hi enge ni boy chuar lo thiang ber kal puyen tumta la satur te hi pathuma no ma voi ni thon za yanga sumikara designers pangaten an show hi an ne yanga chu ni deu me Ani zanin ilo clear ve fo winner in oma zanina in host don an ya enge I mudan shimshim he Vespa Fashion Factory mudan shimshim hi misil them. Achang tung katik khop mea ai enge IHM event management te le roar production ho le roar media productions mo le Vespa team te an tho ho na athati chianga tin I enge ni a tho kho ho hi enge ni an thlai the tho mo tun lai khovel hi an hap phani ka sha mo chu tyang chuan in production an nei theya a hunom ka ti chang tung bok Chuanin zanina haninal MMA designer ko chuak te ni min han shilte igor ha ke hemi show ho sura min ti khan mo I hana kyang te hian in close sponsor nga tia chu hey tian miron ti vel ta pian dal mel ten kan lang ve ta vel ni hi Ito sambo ke du thu sa me he tun lai theng berin bet thap nal dewin miron ti sa ka mo hana kyang te chunga polom thu ka soi ni se ale thadeu ni che don ya o klo me Vespa Fashion Factory Grand Finale thir tu te in zawa in chibai vek ule Vespa Fashion Factory tun truma kalme khi a second season ni in episode som pathum siam zo to ni in zanin hi a final episode ania nikum lam khan a first episode chu Vespa Fashion Fridays ti in hlotling takin lo nei zo to ania tun kuma hian a season second na hian Mizoram akan designers chuan vor tak tak te pangate designs pho chuani in zanina po hian show ro pui tak miron bot sai sakle don ani he Vespa Fashion Factory hi tho ho na borok thatak noya bot sai le kalpui mek ni in Vespa team le roar media productions le IHM event management ten in lungrwal taka an bot sai ani zanina kan local chante po anga fashion show lam kan hoi don to anga kan soi to ang khan tuntrum Vespa Fashion Factory a hian designers pangate an work pholan ania zanina kan en masaber tur hi teremiral te ania ani hi Millennium Center a khian boutique neya teremiral te ina a design se en hun lo nela kan some
ข้างขจันอินเจอร์มีคอลเลกชันจังกันคลียร์เทตจูอันนี้อะโมนมกันตีโปกริงะจันอินอาเฮียนเจอร์มีรัลเตฮีวันดอยทักตะกินรองกัลเทโลเล่าเมียไอโออินอูอโลกละคงไอโลชวักเซกุดเบงินโลหล่อมิละกันหล่อเมโอ้จันนี่นะเฮียนกัน Vespa Fashion Factory เฮมีอาเฮียนินกันโมเดลเซมินเซสักตูกัน Official Hair and Makeup Artist ตาบอยกันซิงเอาออกมาอันนี้คงไอ้ตะกินเราชวักเซมีปุยเตมากันเมลเชียตีร์เวดัวตาบอยกันโซเมตาบอยกันโลเมกัน Vespa ทีมลำเตะอันรอนเข่งตัวนี้กันเชียกันสวยตัวอังคารกัน main sponsor สันนี้มิงจันอินะ Vespa Fashion Factory มิงบุลตุมตูปอันนี้คงไอ้ยินโจเซฟเลอาดินะคะเฮตาเราชวักเวเซอะไรกันโลเมตุนัดชวน Vespa team เตะ Vespa Presentation ในตูรินกันสมชุนสมฮาเลกุมินกุมสังนี่สมปังอาออกัสนี่สมปังอาคาน LPS1 กัลลังอินตีชัวจันอันนี้เหรออามายรอจู Vespa Fashion Fridays ตีนี่ต่อเราอินอามิงา Vespa Fashion Factory กันติดตัดทุ่งออกัสนี่สมปังอาจังกัดจันค่ะจันนี่นะอันนู้กันหันขาโดนอันนี้อารมณ์แรงทักครบไหมจุดที่รัวจวน IHM เล่โรลกันทอปุยดูตักเตอันนี้ซาราเลี้ยวหลอดเลี้ยงตะกินกันบวชใส่เทียอันจุงอามาใส่หลอมถูกันใส่ตักเมื่อวันนี้เดี๋ยวจวนส่งตาลันเซนั่นเดี๋ยวเราล้างปุ๋ยถั่วหลอมทุใส่นักกันในยังกันดีไซน์นั่นเถอะโมเดลส์เฟลตักแต่กันเนี่ยอันนี้วางหลอดลิงอันนี้กันตีเราเท่เราทีนเฮกันอีเวนต์บวชใส่เป็นเราหลุดสักอะเป็นเราหลุดปุยตูแต่ส่งอินสุงกันเรามาเป็นเราทีสักทรีนะจันนี่นะพอเฮียนติชัวอันนี้ทีตูส่งแต่อินสุงลองทุกันใส่เตลบอกกันนี่ติชวนตัวเตอินเวสป้าจุงจังเฮa history แต่ละa product ที่ต่อยเต้นกันตาหลังเวอังกลุ่มสังขจริยสมเรียดปลีคันจุมีมาชวน Vespa ที่เห็น company มิงมกันเตียงติกันลาวะ Vespa ที่จูbrand ประคัดมิงอันนี้company ที่กันเชลาเราไม่เทียไม่รอจูกันเชลาเราไม่เทียก็ติรัวคัน company ลาตัก brand สัง brand เราปุยตักในPiaggio company อันนี้กลุ่มสังขจริยสมเรียดปลีอดินจันขันอินวันนี้เห็นกลุ่มจ่าสมทุมประคัดนะกันมังเมกอันนี้จุดที่ยังเข้ามา company ริมกลากเลยหลุนจุมินหัวแบรนด์ประคัดจูเวสป้าเฮียนี่ทีนจูไม่เปียละมาจวนPiaggio company หัวเห็นแบรนด์ลาตักไม่ให้มอเตอร์กจีกันติเตกิเลรากันเตียงจีเตอพริเลียตั้มตักจวนกันเชียนกันริงมอเตอร์จีพีหลอดลิงตะกะเรซิ่งอพอลโลมันโลละต่อชินข้างแต่ครับเปียจีนหน่อยแวกฮีนี่ดิจวนสวยเลยสวยนู่กลุ่มจ่าสมทุมประคัดนักกันมังเมกันนี่ดิจวนเวสป้าฮีรินัลโดเปียจิโอข้างกลุ่มสังขจริยสมเรียดปลีจวนเราบุลเราจันนะดิจวนบุลจันติเรโรขจวนเวสป้าฮีติงหัลลวินลงลำปังเตเอโรเพลนลำปังเตก็เตียงคันบุลจันสวะกลุ่มสังขจกัวสมลีปังอาคารเขาเวลาสกูตเตอร์มาสับเบอร์นิตูรินเวสป้าขันเสียมชวกจันนิติค่ะเป็นเราเชียดสักอุละดิจวนอินเดียรัมบีกาเฮียนหันลูจิเลตัยละอินเดียรัมอาเฮียนปูเน่ควรเฮดควอเตอร์สมินอัพแลนแต่ฮีอันเสียมชวนนักมุนเอโรฮิจูบารามาตีปูเน่ควรอันนี้ดิจวน
với ní thằng hiền India rambi cả hiền model chisari kan nei to mình kan tar lang ve sim sim ang kan model nei ho hi LX kan tia chu kan model nei masak ber ani VX exclusivo S elegante SXL VXL ti khana om chawa ti chuan khong ain min ka chua sak thei chuan 150 thala ka kha car le chho mai khian Vespa VXL le SXL 150 kan nei thleng do nanga showroom ron ngai ven thei ania 150 ania BHP hi 11.6 ni in torque power po 11.6 lai ania achak don khop maya nal khop maya mizo real rem zong tak tur mi ta point ka sia kutin bank sim tang thi kia ania rong san mizo real rem zong tak tur ani Vespa sim hi stylish stylish mấy pi alama hey timeless te kan te chuan sang te ma na kan pi kan pu ta thleng khan lo khal to thina voina po thalai nu le pa khang ho zong te du zong kha alan ni reng ani te chuan kan ta lang vele sim anga aprilia kan ti na china ka soi lan zuwa ya kha nakum vel hian kan nei thei kan be se ya abek takin mi palam tan thei chuan ngai van chi takanin ka renga bike chak tak mai ania MotoGP po lo man chi sang lo hui to khan ya kan ta lang ani te chuan Vespa chungchang be khaju khati khani sela toy te in zanena kan som na temen ngai poimo saka hetia in lo pung kho mai kan lom e me ma in zawai chunga kan lom ani ti kha ka soi thei tok ne ro se ka lom e tuna muan pui chin za collection thlir ho na ilo nei halang
kha zanina muanpui chinza collection kan en thei chu nia muanpui chinza hi zanina local lava a ai o in anaw kan ko chua kanga koin lo chuak se ale kan lo me tuna chuan zai ngai thang hun kan mang lenga zai turin john kan som ha le Down to the crossroad, fell down on my knees. Went down to the crossroad, fell down on my knees. Ask the Lord above the mercy, save me if you please. Went down to the crossroad, take my rider by my side. Went down to the crossroad. Che vel tur su mo cornel de won han vel tur su enge I mu chak to mi phur to em Purlut tuk tin model sau po an nal shim shim ti ka sha to ba yin tin zani na hian designer ing za ni ron ti don kha pathuma mi pathum pani velin ron ti don india ti ro chu wang chan khang ang ho khamo an creation designers ho creation kha cha ani le tun lai Aizawl fashion I mu dan ni shil thayem fashion a han kan sang lu tu ki tinge kan la sang lu tu lo mo kha ta ingai dan shim shim kha sha da cha ko fashion a hian kan sang po kan ti theya kan sang lo po kan ti theya a chan chu when we create our own design game ani design can create yan he yan in fashion a kan sang ti na ni ta amaro chu ke ni chu ka tong tu manan hwa thu suwa le la pa jar kho chak design fashion hi kan la copy le ole ka mo ma se a tha ka ti kan fashion na ti bang mi tu te po yan in che kan wara tu na phe chuan kan nula te kan langwal te tu te po nan conscious feka an dal em tu a he hi mo ti a tha ka ti top nan tak tak enge tu na hianin designing school de I hong ania mo class te pe a ti khani mizo chalai te tan I lu em ani khanga khani enge in school hianin enge project te in nei em nge mimal ang pon project I tu na tanga kan mu thei turang chi mo min shil the ka school hi ka tan ka chan chu number 1 a chuan mizo young mizo te yang bo chu ang ho chuan in phaya kal har satan hita Aizawl mani in luma tang nge ya fashion designing hi an zir chwa hi ka duwa chu wang ti chu ban ya chu wang chuan in tin pa ka tu na yan ge ni Lucy School of Fashion Designing ai chuan in pithiar kan nei lo ta all yet past in designing lampang a twisi ma se ka soi ang khan chen ma thai lampang kal har sa ti ta na ka ti ti ka ni la chu wang chuan hemi ka school atanga zir chwa tam tak hianin ma ni in ei ten zong ve to a kha kha lo ti chatak min te kan lo me nuam de ni mang don ya ka lo me Thank you. john chunga lom thu kan pa se hianin Josepha pe hi chu emi Vespa hemi fashion factory a sponsor tu bear anei tu pa ania kan ti don mi zanina hianin hemi fashion factory mu dan chim shim min shil thayem ama sobera chuanin hemi so lo tling tak kan nei theina chan pathian hena lom thu ka soi duwa chumi baka hemi IHM management kan ti te chuan road te le kan designer le kan model le kan beautician te an chunga lom thu ka soi du boka an mani tel lo hian e so hi lo tling thei lo shim shima tlemin ka soi do hle min lo sha chemula ni kum lampanga hanin kan lo ti to irony chu irony tenen tho hoin ro te tho hoin lo tling takin kan tia hemi so kan
drill rua lang dan ber su advertisement ai main kong le lama chun hei kan model se hote mizo kan mel chelo to a kan mel thalo pe ma ba ka kan designer te an thiama chumi chu khovel lana pho choi ka chak ve ni chumi a chun khami kha chance kan nei awang khan ti me ang in shenga enge Vespa chu Italian model ani ta jazz court te model song song a chun Italy hi an lar top ta in shenga chumi a chuan tuna kan model ho tele kan designer ho po hi Mizoram main ni lo Italy thlengin a thleng thla te hi Mizoram mi pui bula ka sei duwa chu ta chuanin kan model te po enge thei to bin ka promote khovel pumpuya Vespa model ni thei khop tur te pon advice ka petrina chumi chu a hlotling na chu pathian thu ni se amaro chu tenga hlotling ta kan nei thei hi pathian chunga le ta IHM management role le kan designer le kan beautician te sunga kalom ni ti ka sei alo mom le me he tianga chalai te tan le mo ma son na tur ang chi in atana ke in pen hi alo mom ma chu ti rwal chuan enge in malak na tur mo tuna hei grand finale ni to ta an top to don ta ni a chunga chuan in ma thar chop te o mem real ru a chuan hei modeling lampang le designing lampang big a chuan an sei tai la tuna hianin mi mel tha tak tak enge model a chelo tak tak le designing a po designer tha tak tak anon chuak me se da heng mi te hi promote zel di ka cha ka ni sumi su pathian in remati son kan la sun zom ze tu rangai la enge kan tho ho na te tra mi ISM te ro te ho te nen pon pathian thu ne rel ru a chon om in phalna pahni te kan pho lang to a zanina apathum na atan sang boi collection kan thlir ho lenga tuna kan mu zo chia kha Vespa lam presentation ania tuna ero chuan sang boi presentation kan en le phatanga hemin huwa hian a collection runway show kan nei hal bokdon ani
Let there be light. Let there be art. Let there be Italian design. Let there be colors never seen before. Let there be superior braking. Let there be worry-free riding. Let there be enhanced pillion support. Let there be redesigned elements. Let there be the Vespa VX. Presenting the Vespa VX with amazing new features. These perfectly complement the advanced 125cc 3-valve engine, the monocoque full steel body, the aircraft-inspired front suspension, the high-definition 3-coat paint finish, and the Italian passion which comes with every Vespa. Vespa VX.